Hey, nkulunkulu kusukuma nokwehlukile kuzwala ngevesi engiqhamuka ngalo. Angisukumi nokufakaza, kusukuma nokukhala khala kwami kubheke emakhosini, khala kwami bheke kubafundisi, khala kwami bheke kubavangeli, khala kwami bheke kubashumayeli, khala kwami bheke kubakhokheli, khala kwami bheke ebandleni lonke. Amen. Unyaze siyathanda. Amen. Cha kwenzeka kahle ukuthi amen abe isilenda kakhulu ngoba eqinisweni lonke unyazi liyasithanda thina silithande. Amen. Ngibuyela kule ndaba yeselesele nembhalo eBhayibhelini 23. Abafana babe sidubula amaselesele emfuleni bewalimaza ngehlilingi. Mawuya lapha embhaleni 23 uNkulunkulu wawuvula umlomo wembongolo yakhuluma isiZulu esaziwa uBhalami, yena eyakoqalekisa abantu bakaNkulunkulu ecelwe uBhalaki, uBhalami noBhalaki. uBhalaki wayecele uBhalami ukuba azoqalekisa abantu ukuze akwazi ukulwa nabo. Kwakuyithi lapho esazoqalekiswa lapho. Ngesikhathi laba abantu laba bafana beshala amaselesele, uNkulunkulu walivula umlomo lakhuluma isiZulu elilodwa lamaselesele lathi awu bafana, lo mdlalo wenu enudlalayo muhle kini kodwa kithi buhlungu nesibulala. Umdlalo lowo ngani zakwethu odlalwa yithi. Kuyofika nini lapho esiyoba nozwela khona noShembe? Asinalo uzwela noShembe. Ubaba mkhulu umqalo wendlela esikhuluma ngayo la namhlanje, bathe ubaba babe naye uhamba singafikile isikhathi sokuthi ahambe ngenxa yokubukela ukuhalaliswa kuthiwa awu nangoke dabula intaba nezintatshana akangacatshangela ukuthi uNkulunkulu wangempela kodwa kuphi kusenyameni. Kofika nini kithi manazaretha angcwele makhosi asendunkulu enakhetha uShembe, iningi lenu nizalwa la ekhaya. Kuyofika nini lapho uShembe yohawukelwa khona? Ngoba uShembe akasebenzi ngenyama. Kumnandi. Angazi noma manje asakwenza lokho, ngakubona ngo1966 ngiseSteng. Kudiwali wawo bedonsa ikhehle edala ngenqola. Kuthiwa umkhosi wakhona kodwa bedonsa ngenqola bona behamba phansi. Babesihambile iminyaka e12 ehamba ngeenyawo eya eKenan. Akekho umhawukelayo ukuthi cha baba phela kufanele ukuphumule manje. Ungene emotini nje uhambe phambi kwethu la eduze kwethu, uhambe nje kancane ngemoto ezohamba kancane phambi kwethu. Kodwa ungahambi unganyatheli ngonyawo phansi. Ayike into ebuhlungu. Yabona unyazi uNkulunkulu ngempela noma imuphi uShembe uNkulunkulu impela. Kodwa uhlezi kuphi na? Khona usuku lababuhlungu ngeke ngilukhohle. Ngeke ngilukhohle lo suku lolo. Lapho inyanga yesulu yasebenza kwaze washaya past 1 ebusuku. Past 1 wasekuseni lokuqala ngayizolo ukusebenza. Siyaphuma inkonzo manje. Uzohlala lapha ya. Size sizohema phambi kwakhe. Sethi inganekwane phambi kwakhe lento imcindezelo ukucindezela akabonelwe lwamuntu ukuthi sekungakanani, akakalelwa nesikhathi ukuthi baba mawuthe nje 1-2 wasungena endlini baba isibusiso sakho senele. Njengoba silapho uShembe wazi konke esikudingayo. Sithi inhlabelo sikaShembe ukukhola kwami kuwe kugula kwenhliziyo, kukuvuma kwenhliziyo, ma inhliziyo ngiphikisa uvunyelwa ubani.
asiyeke ukuthatha imali yepolitiki yabantu bepolitiki bese sizobakhweza kubaba simvulele ubaba noma ngabe tukhathele kuthi akaphume awungekuncoma kwale meya yayizolo ingabe imeya kangazi lo abantu bekhona abantu esibizelwe bona la izolo ebebeqhuga bobathathu angazi bekuyinhloboni yabantu kodwa nje bona bebeqhuga bobathathu lo nomuntu oyisinokwanyana kuthiwa yena obemkhulu ubephethe nje imali impela ebhekileyo akakhalelanga imali yakhe lo mfana besofa wakhipha nje phakatheni wanikeza ingane sabuza ukuthi sithini wanikeza ingane wathi imali kababa le akashonga ukuthi ngicela baba aphume ngimbone ngoba nakho ngilethe imali mina ebonayo namehlo mana zetha koba nini lapho siyoba nesihawu khona noShembe ufuna ukumbona uShembe ezewa phansi bonke laba abahambile abawu4 bahambile ka singafikile bahlukunyezwe into kusithi ingcelo ngemuva sithi baba wenza kahle awu singacabanga ukuthi ubaba uNkulunkulu impela akekho uNkulunkulu ongaphezulu kwakhe emhlabeni nasezulwini kodwa usenyameni ukuzwe mshumayeli nawe mfundisi nawe mvangeli usuka khona lapha kubantu awumananga ngoba mfundisi ngaphandle komfundisi oqhamuke yiyona usuka lapha kubantu ubukuzwe namba nje bekhona bekubikela nje usizi lwabo bekubika kuwe lishona uvithizeke waphela ungazilutho ungathi buhamba izwe likude ngenyawo indaba lezi inkulumo zalaba bantu abantu beza uNkulunkulu bagabile bayagaba lezi igabo ziyamkinyabeza uNkulunkulu kodwa bekezele ngoba kanamkhulumeli awu wathi wahlupheka Shembe emhlabeni ngabe koze kube nina angazi ukuthi wona yini ukusakithi lashi uke likaMahilela lathi uNkulunkulu ohlala ezulwini abantu besemhlabeni isidwedwe leso kwakushenye insizwe kanti ziyafana lensizwe kaShembe ngwazi ukukhuluma ngiyacela mana zetha amahle kini nonke ngiyacela nani makhosazana akabe ne long life ubaba nathi Amen. kodwa uzoba ne long life masihlangene sonke ngeenhliziyo simondla imzuzu nje emhlanje yenele ubaba ephathi kwabantu imzuzu emhlanje yenele ingekho ke nale emhlanje inyanga ezulu yalakho ibandla ibandla ngelinyanga ezulu yini abantu besinde ngaphesheya kolwandle besinde eGoli besinde eThekwini besinde phezulu emabhanoyini bese wena uthi wena ufuna ukubona yini uqobo lwakhe kodwa lo muntu osindisa phezulu emabhanoni usindisa edimendeni ade nikhuluma la nikhuluma ngokuthi wasindisa nawe nje umbhelo lapha phansi ukuthi wangena engabizwanga wangena wayofukamela ingane emlilweni washo umlilo waphela waphuma nayo ingane iphila pho wena wafuna ukubona yini uqobo lwakhe yini ungabi nesihawu naye nyazi lwezulu awenze baba usiphe inhliziyo zokukhawukela lezokuthanda leza wasicela ukuthi ucela ukuhlala nathi thathi nesicela ukuhlala nawe sihambe usihlangabeze phambili ngoba naphambili uwe sikushiya ukhona uphilile nje futhi nalendle kwakhethwa kuyo uNkulunkulu akhethe ungena kuyo Nkosi yami awu Nkosi yami yawo Shembe uzoyikhumbula awuzuyikhumbula wena wasiwe uNkulunkulu kodwa baba msuphika ke nathi benikelile nje abantu ko basket nasembengeni lonke sizobona kuphelile mayisumu iphumile into kamayeke izathi ngiyabonga Nkosi inibusise kwenele hayi ukuthi kuze kufuneka isidumbu sakhe makhoya sendikula ke nikuleleni lokho makhosazana nina ninegama la yini nodwa la isontweni enikwazi ukuhlawulisa uShembe awekho umuntu ongahlawulisa uShembe la kodwa amakhosazana osekhemba amhlawulisa uShembe ngoba abanikazi besonto ake nibukele bodade wethu nime ngenyawo zombili kuhlangane nje lonke isonto lihlangane ilungisa indlela yokusebenza konyazi ukuze lihlale isikhathi eside emhlabeni 12 years Lusohleni liye eKenani ngeenyawo no one uthi bathi nje halala sezesawa thina endleleni lwasibona lwathi ngicela nina ningene emotini ngiyanicela hayi baba sohamba pha cha ngiyanicela ningene emotini lapho engifika khona nithole senikhona
uphinda kuluphe ngifika khona ngifuna nemoto yenu nifike nawo khona aliphikiswa ke sahamba sangena emotini nempela lapha afika khona kodwa kubhlungu ajuluke ubani ojulukayo ajuluka umjuluko owomele emzimbeni ulindele ukuthi kuzodlala isikhathi acelile kulomjuluko lo wabulala babamkhulu wabulawa umjuluko bathi babefika belungu bezomhlola bezohliza inhliziyo emkhayideni wayithe inhliziyo yakhe inhliziyo ishiye emkhayideni ingcwatshe emkhayideni bathi bafika belungu wathi umlungu hayi ngeke lo muntu ngimthike lo kodwa lo muntu nimbulele ngokumhambisa kakhulu ngokumvumela ahambe yonke indawo kodwa nje ngeke ngimhlinze yayisithi yaselithi huku umthathu wendaba cha siyabonga mlungu sesomhlinza ngendlela yethu baba sesiyayikhipha inhliziyo yakho siyishiya la emkhayideni sihamba namzimba wakho uye kuphakameni endaweni ethengiweyo kwaba njalo ngiyacela hayina nini ngizobe ngicela anginandaba mina nokuba mubi ngibe mbele ushemba nginandaba nalokho nginandaba engihlukumezekile kodwa kenani sahlala nobaba kwashaya u1 ebusuku uyaba kusasa uyaphuma ngo9 sihlala naye kuze kushaya 1 ebusuku nje lokho eqale ngo1 emini ukusebenza nje bezoqala nje manje ukusebenza awu bakwethu asimhawukeleni bakwethu masimthanda ngempela asimnikeni limit sicele nje limit kuye ngoba sinamandla okumnika sicele nje ukuthi akabe nelimit lokusebenza athi nje 1 2 noma engasathola inowodwa noma engezathatha line nahlale nje babike bonke abantu bebike lapho nehlezi nje bembuka bayaphila abantu awuthi baphila ngoba baze bevula umlomo kuye asibe nesihawu noNkulunkulu wethu njengoba ngikhuluma ngodiwali njengomazi into njani kodwa ngangibona amandiya mina edonsi ikhehla ngenqole ehamba nalo lonke idolobha laseStenga kuthiwa ke umkhosi wamandiya angilibona ngale khehla lendiya lihamba phansi ubaba unayo yonke inhlobo yemoto uneyisethwayo uneyitshelwa nje ukuthi uyabona moto hamba lesi speed iyohamba nje imoto kancane uzumhlangano ngemuva sijakadula insizwa nangu shembe bayambona unalezi no open coupé bakhona kubaba imoto angashala nje abone ngabantu ngaphandle noma vele phezulu ambona ngelahlwe icala eThekwini ukuthi wenza kanjani sikepe ngisasezulwini wathi elahlwe icala wayehambe ngeMercedes eThekwini wathi mayelahlwe icala wahlala waphenduka intandane idakwa zonke zeTheku zathi siyayikhetha inkosi yaseKleni siyayikhetha inkosi awuthi mina hawu sasidumela abantu bona benzokunye ngabona ebambisa umbrella sakhe semkhuba yonke into ephatha ushembe enomehluko ngithe ngibona kwaqhamuka imoto lokungazalwa nje ngingazange ngiyibone ekabanikele othe kababa ukuthi ekababa isuka hey yayisisuka le yakhe ayithengela yona futhi ngoba imoto uyithengela ithengelwa la emapondweni kuphela maphela manga ingakho sengaze ngaba ipondo nje nami ngoba mina ngithanda la kusetshenzelwa khona uNkulunkulu uNkulunkulu engasetshenzelwa kuqhwila imali hayi ngiyaphuma lapho angifuni ukukhuluma nje kodwa kuphela ngifuna ukuya kule nqole ehamba ngigibele mayiya kuboka shembe inqola kufanele ngene mina phakathi hayi ngenile nje kodwa kulonyaka ngene ngiqhuka ngenile khona phakathi umkami sazongena usele ngaphandle kodwa ngingenile ngene ngiqhuka kunokuthi ngisale kunokuthi ngisale nje ngingenile wase hey silandela omnye uNkulunkulu madoda silandela omnye uNkulunkulu silandela uNkulunkulu woNkulunkulu wase banikelisa laba bantu abala wabanikelisa waqeda yangena iRem yaphonga kancane ngathi mina nasemhlolo wayesengena nehawu lakhe elimhlophe neshoba lakhe waphuma phezulu wasikaza ngaphi iTheku lakhuza ingcwele wakhuthukaza ngaphi iTheku kwabuza wonke umuntu ukuthi kanti yimuphi lo shembo lahle icala uye lo winileyo kwathi cha uyempela ke lo kwesho nondindwa phezulu emabhilidini ngamajuwane baphikela phansi bezokhetha unyawo bakhohlwa into abayenza eThekwini babona uNkulunkulu esefikile bashiya phansi point leya so sesedlulwe abantu esithi abahlambulukile
sehlule kubhasobho wethu uNkulunkulu ayiningolele bakwethu mina cha mina cha mina ngizobala ngamilithi nawe Nkosi yamakhosi ungcolele mina ngiyohlanya ngadala owe nje ngaba uhlanyelo la esodweni ayi mama tethinta wena khona hayi ngifisa ungqondo buya ngibulala ungcolele Nkosi yamakhosi ngizofika nje ngime eduze ngithi isikhathi sesishayile manje ayitafula kubabnyanga izulu eshayise etafuleni hayi baba asambe babuyolala uthi mabe sephambi kwami ngeke ngiyolala ngoba ngonile kubaba nasenkosini ngathi umuzi ngowami ngaxosha abantu uma besekhona phambi kwami hayi ngasukuma ngo12 ngasukuma ngame eminyango ngamshiya yedwa lapha nje etafuleni olweni ngathi hey phukuphuku phumani ngaphela manje yena uthi ngeke alale ngeke ayolala ngabe khona phambi kwakhe baphuma bonke baphele egcineni ngophasi 1 baphele ase ngithi sebephelile hambe yolala wathi ngithatha ngisendlini ngamthatha ngamsendlini kwenzekile lokhu kwenzekelani intembi yenzekelani intembi kwenzekile lokho eKenani wasebenza ubaba ipolitiki esitshana ngapha hawu uNkulunkulu wami ake sithandeni ngempela uNyazi ake seneliswe aseneliswe nje ukuphuma koNyazi lumele uthi iNkosi libusise sesinikelile saqeda ngoba ayikho mina ayikho into engeke ngicela uNyazini ngicela into eNyazini ngoba ngiphoqekile ngithonywe umuntu kodwa manginikelela mina ngiqonda lapha kuBaskidi ngiyokhuluma noBaskidi ngoba oshemba bawu4 balapha kuBaskidi bese tuba iNkosi libusise Amen. ake sizameni umhlaba wonke nani makhosi athenje uNkulunkulu mbukeni baba hlala neduze kwakhe nibuka imzuzu maye imzuzu siphela u30 ehlezi hayi akasukuma aye endlini adedele umsebenzi zokhipha izwi liphilise bonke abantu akho umuntu ubani oke waphila lapha ngokubanjwa ushembe ngesandla engafa mawushembe ngakubamba ngesandla ungafa ngoba umlilo esemhawukeleni ngiyacela Nkosi yamakhosi izami ibuhlungu kakhulu kabi isifiso sami ukuthi ngihambe emhlabeni ngishiye khona ukuphila nje ngiye koBaba mkhulu ngihlangatshezwe uwe ngoba akekho omnye ngihlangabeza ngale futhi mina ngisebenzela kwenye indawo mina ngisebenzela ekhaya ehleni kwenye indawo nje ngilubeki lapho uyoyela wedwa ngiyacela Nkosi yamakhosi zonke baba mathi nasingenandaba nawe wena iba nendaba nalomzimbo ohlezi kuwo sisize baba iba nendaba nalomzimbo ohlezi kuwo ngoba abantu laba abantu igama liyasho ukuthi ngabantu abanandaba nentenhle khona abacuphayo khona lapho njengoba ngijale ngisho nje ngithi ngeke ngiyikhohlwe into eyenzeke eBloemfontein 2017 ngo6 ekseni ngeke ngiyikhohlwe kodwa sencwadi yesambulo ukuthi lapho khona uNkulunkulu noSathane khona lapho bathi befila abantu babayeka baphuma bobathatha babashaya isithombe bathumela kuFacebook ekseni ngo6 ngathola ukuthi ngoqhamuke eJozini ngile eKimberley hawu uNyazi elifelwe ngabantu uthathaphi lokho mfana ulapha sho ngifuna mthembu uthathaphi lokho nako bakhiphela kuFacebook uthi uNyazi elifelwe banazi idubu sayibona intathu hey wathinta unakani wathi kuthela umthathu wendaba lapha ya kude wathi kuthela ujikijele umphefumulo wephoyisa lavuka sathi hawu nangevuka uNkwanyana wavuka uNkwanyana kwasala uMangcobo noManinela kwathi nyanya wavuka wawujikijele ukaMangcobo wavuka uMangcobo sikhuluma ngobhombela thina weyimanga thina ngokubona kwethu ngendlela uManinela ilimele ngayo hayi salahla ithemba sathi hayi cha ke sebevukile bebefanele balimele kodwa hayi lona ngeke kuphela lona uvuka ulimele kakhulu hey kwaphela nje 3 minutes sawuthatha isilwane sawujikijela phakathi kwaManinela wavuka bakanindela abantwana bonke baphila banalutho kodwa lo Sathane owayebathathe bawathumela kuFacebook akabuyanga wathumela kuFacebook ukuthi hayi sengiphoxekile mina sebevukile uNyazi elibavusile abantu bakhona nje la bakhona la balalela ukuthi bazokwenzani la angibazi ngoba balifuni phela uNyazi abaye kuloNkulunkulu ababamthandayo ongenamsebenzi nazi intambo namfundisi the baba shani kancane ilanga liyaphetha